Pozdrav svima i dobrodošli u sezonu 3. Danas za vas imam Blitz test tastature koja je u posljednje vreme podigla dosta prašine na domaćoj sceni. Reč je o Trust Tura modelu koji se trenutno na našem tržištu nudi u pomalo čudnom rasponu cena. Model koji vam danas prikazujem stigao iz Game Centra, inače dugogodišnjih prijatelja mog kanala, kojima želim da se zahvalim na ustupljenom primjerku. Njihov link za kupovinu će biti u opisu videa i trenutno ovu tastaturu samo kod njih možete dobiti po najnižoj ceni. Trust je odnedavno nov igrač na našem tržištu, ali je u XU regionu poznat već godinama, najčešće po vrlo uspešnim i kvalitetnim periferijama koje uglavnom kloniraju dizajn mnogo jačih brendova. Njihova Gaming GXT serija je ipak nešto novo u ponudi i tu se, onako u sredini portfolija, izdvaja Tura kao model koji bi navodno trebao zadovoljiti zahteve malo ozbiljnijih gamera, koji opet imaju vrlo ograničen budžet. Prelepo dizajnirano pakovanje nam odmah u startu naglašava da je ovdje reč o polumehaničkoj tastaturi sa par gaming orijentisanih mogućnosti, dok vizualna prezentacija samog modela jasno naglašava njegove RGB atribute. Prilikom otpakivanja u kutiji sam pored same tastature pronašao još i uputstvo, GXT nalepnicu kao i oslonac za dlanove na samom dnu. U skladu sa cenovnom klasom, tastatura je uglavnom izrađena od plastike, dok se na vrhu nalazi aluminijumski panel vrhunske završne obrade. Ono što je vrlo specifično za ovaj model, a dodatno ojačava čvrstinu same konstrukcije, je providni sloj plastike koji okružuje kompletnu tastaturu i na taj način stvara osjećaj odlično obrađene celine. Svrha ovog providnog omotača vidljiva je odmah pri uključivanju tastature, budući da se rasveta iz unutrašnjosti vrlo lepo prenosi i na ivice. Trust se nažalost odlučio za Rainbow RGB sistem koji možda na prvi pogled izgleda impresivno, ali vrlo brzo otkriva svoju glavnu manu. Sve boje su predefinisane i vi tu ne možete ništa mijenjati osim eventualno promjene samih efekata kojih ima ukupno 9. Samo svetlo je vrlo intenzivno, budući da je kreirano tako da obasjava difuzioni panel u unutrašnjosti, a ne individualne tastere. Gledajući Turu kao kompletan paket, ovo joj je možda i jedina dobra karakteristika. Ako pređemo na one loše, prva stvar na koju bih se osvrnuo svakako je kvalitet oslonca za dlanove i njegovu montažu. Izrađen je od izuzetno loše plastike koja je pritom vrlo neprijatna u dodiru sa kožom dlanova. Sam mehanizam njegove montaže je izuzetno nespretan, pa iako stoji prilično sigurno kada je montiran, zbog nekvalitetne plastike ćete odmah poželeti da ga skinete, što neće biti vrlo prijatno i lako za uraditi. USB kabel je kraći nego što to prosek u ovoj klasi nalaže, pa umjesto 2 metra dobijate samo 1,7. Pritom isti nije čak ni opleten tkaninom, a izostala je i pozlata na samom USB konektoru. Sami switchevi su polumehanički i to ovdje konkretno znači da je reč o potpuno membranskom mehanizmu sa dodatkom opruge u unutrašnjosti dizajnirane tako da taster brzo vrati u prvobitnu poziciju. Kada su kapice tastera u pitanju, reč je o vrlo nekvalitetnom rješenju sa samo jednim slojem plastike, pa prilikom čišćenja tastature budite vrlo pažljivi jer su prilično lomljive. Dakle, iako je reč o tastaturi vrlo kvalitetne i čvrste konstrukcije, kao i osvjetljenja koje po intenzitetu prevazilazi gotovo sve što danas možete kupiti u ovoj cenovnoj klasi, Tura također dolazi i sa gomilom vrlo ozbiljnih nedostataka. Dovoljno je pogledati neku od mojih recenzija iz sezone 2 i vidjet ćete da za isti novac možete dobiti već i pravu mehaničku tastaturu sa mnogo boljom završnom obradom u sitnim ali bitnim detaljima. Jedna od izmjena na mom kanalu u sezoni 3 je uvođenje ekskluzivnih nagrada koje će proizvodima biti dodeljivane u vrlo specijalnim prilikama. Pa tako, ako se proizvod kojim slučajem izdvaja iz mase nekim interesantnim karakteristikama i pritom ozbiljno failuje kada su funkcionalnost ili cena u pitanju, takav proizvod će od mene dobiti bronzanu noob nagradu koju vam danas premijerno predstavljam,
budući da Trust Tura ima tu čast da bude prvi dobitnik ovako ekskluzivnog priznanja. U narednim danima i recenzijama otkrićete i detalje o preostale dve nagrade, a ono što već sada mogu da vam kažem je da nas čeka izuzetno vreo nastavak ovog serijala. Ako ste vlasnik ovog modela ili planirate da ga kupite, pišite u komentarima vaše mišljenje. Trudit ću se da vam odgovorim na sva pitanja, kritike, pohvale i primedbe. Hvala još jednom što ste video pogledali do kraja, a mi se vidimo uskoro sa novom recenzijom.